Kurumirira itua ria bunge cia kaunti itiganite kuhitukia mutaratara wa watho wigie gutabania mogaruruku gatiba-ini wa BBI. Atongoria atiganite a mwoho wa Tangatanga na mathiite na mbere gutianiria undu uyu utagukorwo utari na uritu o wothe wa kiuteti, makiria hari cioneki ciao githurano-ini kinene kia mwaka ukite. Mugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Nyandarua Faith Gitau hindi igongona mwena-ini ucio niemenereirie riendekithia ria kuninwo kwa giturwa kia murugamiriri wa atumia gatiba-ini no akauga ti uhoro kuona ni ehariirie gukahuranira giturwa kingi ngurani mwaka ukite. Ona BBI yahituka kana yage kuhituka sithe tiguo Ngai no ekurehe undu ungi. Mami wanyu mwega ithe ndakiri okuo na ndirenda kumera atiriri o acio mami wanyu mwega ri ogitikiria ingienda ri ithe mutikahe. Gitau uria wonekete kwegemeria cioneki ciake na njira nene hari giturwa kia ugavana wa kaunti ya Nyandarua niemenereirie utongoria wa gavana Francis Kimemi akiuga ndari ukuria kinyaniirie kuri muingi wa Nyandarua. Kazi yao ni kuongea tu huyu mama county, mama county, mama county. Ikiwa hawana kazi ya kufanya ni kushinda wakisema mama county. Ukienda mkutano hauna kitu ya kuambia hawa watu, unawaambia tu huyu mama, huyu mama, huyu mama. Huyu mama anafanya kazi, wewe unafanya nini? Waambie unafanya nini? Wachana na jina yangu bana. Girifotera Kameme TV, Jitoko Maura, Wagunya.